انت استاذ، انا دحين تلميذ، بعدين السنه الجايه انا استاذ، الحين انا ما في، انا دحين طالب، انت طالب لازم في تعلم، انت استاذ كبير، انا قبلك بودو ما في مشكله كده ابا، لكن سنه ثاني انا ما في قبلك، انا مدير كبير. اهلا هلا والله هلا لايف والله انا صاير في كل ما اقدر اقول احد انا هم اللي كل ما تلتفت كده ايش يعني هم التفت كده طيب هم يبداوا انا اقول السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya. Bertemu kembali dengan saya di channel yang Tara Balaga. Sobat YouTube semuanya bisa kita lihat ya. Dengan wajah face-nya Indonesia tapi lisannya mereka bahasa Arab. Nah, mereka adalah orang-orang Arab, orang-orang Indonesia yang lahir di Arab Saudi. Sehingga dari lahir, kecil, sekolah dan besar di Arab Saudi, lisannya pun seperti orang Saudi persis. Ini dia Panasir ini orang Indonesia yang lahir di Makkah, Arab Saudi. Dia aslinya orang Palembang, lahir di sini, kecil di sini, sekolah di sini, besar di sini, jadi bahasanya pun bahasa sini. Ini namanya Toha orang Indonesia yang lahir di sini. Aslinya orang tuanya orang Banjarmasin. Banjarmasin, dia lahir di sini, sekolah di sini, besar di sini, bahasanya pun bahasa Jepang. Oh, halo. Gimana? Sehat semuanya? Sehat, ganteng? Ya ganteng lah insya Allah. Masya Allah. Life my life. Ini adalah Bakar. Dia adalah orang Yaman. Orang Yaman, Masya Allah. Dia kerja di kesehatan. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kami kerja di sini dengan orang-orang dari ini. Bakar ini adalah orang Yaman. Bapaknya telah mengabdi ke kesehatan, ke melayani jamaah haji Indonesia mungkin lebih dari 30 tahun. Dan sekarang Bakar ditarik juga untuk ke pelayanan haji Indonesia. Kata bapaknya, mereka sudah bekerja dari semenjak jamaah haji Indonesia menggunakan kapal air. Sebelum menggunakan pesawat terbang, bapaknya sudah bekerja di membantu melayani jemaah haji dari Indonesia. Tiap tahun mereka selalu ikut seleksi juga, ditarik juga. Sekarang anaknya ini generasi kedua yang selalu ikut melayani jemaah haji Indonesia. Toha ini umurnya masih lumayan kecil, mungkin 20 sampai 25 tahunan, baru dari sekolah. Udah 4 musim bareng dengan saya. Jadi dia dulu waktu masuk ikut bekerja di kesehatan haji, bahasa Indonesianya belum begitu lancar. Jadi mereka berbicara bahasa Arab dan bahasa sehari-hari di rumahnya kadang-kadang memakai bahasa daerah mereka, daerah Banjar. Jadi bahasa Indonesia kurang paham, tetapi bahasa Arab sama bahasa Banjar. Banyak anak-anak yang lahir di sini, orang yang lahir di sini mereka kurang paham bahasa Arab, tetapi bahasa daerahnya ngerti, seperti orang Madura atau Banjar atau Surabaya. Kebetulan Toha ini dari Banjar dan Panasir ini dari Palembang ya. Ini juga Hanapi ini dia orang Banjar juga tapi lahir di sini. Jadi dari badannya udah kayak orang Arab, ngomongnya juga kayak orang bersama ya.
قلت له طيب بابا كيف هذول يروح المدرسه ما تبغانا نتعلم؟ انا وانت يمدينا نعيش في مكه من دون هم ولا هم، بس القوم اللحم اللي عندك هذول. هو هذا المشكله، قلت يا ريت انا ما تزوجنا وخلفنا. لا والله بجد اللي قال خلفنا وتجوزنا قالوا ليه كنا نطلع، انا كنت راس الناصر والله اقسم بالله ما في بنت طالعه جاويه نازله وجاويه نازله كل يوم جاويه، اقسم بالله كأنه مدة صبي بمزاجي. اما دحين يوم ما اتربطت كنت قلت والله اول ما خلفت فرحت في ولدي الاول، فرحت في ولدي الثاني، فرحت في الثالث. والناس ايش هي؟ الناس قاعده تسوي ايش هي؟ كيف؟ بس بعد السلام عليكم. حياك الله حبيبي. saya dokter ya dok. Halo dok, sudah dibawa udah siap? Udah siap mau pulang apa kita? Belum ya, udah saya dia. Oh, pulang dulu tuh ya. Oke. Makan dulu Ju, makan dulu. Hah? Makan dulu. Oke. وانا اقول لك مع الواحد يا مدير. هذا Sekarang sektor apa? Sektor awal dia ada sektor. Lisa, gada awal Lisa. Obat belum semuanya ini. Kita pulang dulu. Apa? Lo sektor lo mikir saya biarlah dah. Hari kamu lagi 10 hari nanti udah pas bajunya. Biarin kebor. Mulai lagi tu. Kalau nggak pas nanti pindah ke hari lagi. Pindah aja ke hari. Mau belajar ini biarin. Iya. Gulu gara-gara Nasir. Gulu gara-gara Nasir ini antarin saya di sini. Siapa majelis? Apa jadi pindah-pindah? Oh Nasir. Iya. أنا ما لي شغل، هو بقول له في الجاني من يوم جاء جاني غير. جاني ما يعرف أنا. عشان رديفك يعرف رديفك. والله عشان يعرف رديفك. عشان يعرف رديفك. أيوه يعرف رديفك، هذا حق سكته. ليش؟ ما بيسمع sama كده. نفسك واحد. أنت نهار أنا في الليل. Tapi sama-sama kita ya lah, sama-sama diberi anak marif kayak gitu. Tapi kalau mana lain lebih dukung bapak انت استاذ، انا دحين تلميذ، بعدين السنه الجايه انا استاذ، الحين انا ما في، انا دحين طالب، انت طالب لازم في تعلم، انت استاذ كبير، انا قبلك بودو ما في مشكله كده ابا، لكن سنه ثاني انا ما في قبلك، انا مدير كبير. ما بيجي يسوق. Oh ya Allah. Harus kentang. يلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الفلوس خلاص بكره الفحص ها؟ ان شاء الله خلاص. نتقابل هناك ولا كيف؟ الساعه كم انت رايح؟ الفجر الساعة 5. انت كده الفجر ليه؟ الفجر لا بقول واحد. المهم تكون في اول الصف. خلاص سوي سياب انا جرام. عندي واحد ادخل نفس سوي سياب جرام. خلاص سياب جرام. سوي معايا. سياب جرام. هناك انك اول واحد ومدري ايه وتعرف واحد. الفلوس معايا يعني نروح. انا ادفع بجيبي تديني حقي. لا حق الحكومة. انا ادفع من جيبي وتديني حقي، مو يحتاج خلاص تروح انت انا كيف بس كم طيب يعني طيب؟ جنبها هناك اقول لك نوصل اول هذا الفجر. خلاص harus apel. Sabar. تأخر. saya gus suratip tapi apel. انا اروح ما هو ما يعرف يا شيخ، هو جداوي. على طروس هذا هم. انا سياب لك انت سجي كبير في سجي. هذا عم ايش هو؟ ايش السجن؟ ايش السجن بالاندونيسيا؟ بنجارة هذا يا بنجارة masuk بنجارة، يمين kanan masuk بنجارة، ada stop. Saya ke Arafah, Jabarama saya tahu. Baik, Bendera besok sini kita ada Badri, rajin Badri. Subuh, anak apel kita ikut serah terus. Boleh jimitnin. شغل حقي انا Anak ولا saya tertib Nabi. يعني شغل حقك ولا شغل حقي؟ Berupa harga dawa. شغل حقي انت، انا اسوي ترتيب دواء. Ada gila ini. Apa jadi gila juga. شغل حقي انت، انا شغل دواء، انا اوبتين انت. Kalau gila istri masih gila. Kalau salah terjemah saya terjemah. Ente datang aja ke sini. Siap, Oke, siap. Enggak usah nunggu dia.
Biar dia kurus saya biar ini. Biar cukup tuh Robinya tuh.